Agak lekai AFC Under-20 Asia Cup semi-final pereng ke Uzbekistan kepada ikari ke perang ia kena ke tournament Persya ia ke kenhun berkelambor ke South Korea. Apa pai sya kena ke lekai kalau ke lekai ke internet baha ke baru artadi kenhun diklaim la berbenki jar nadu sedang ke lekai ada bukut ke Shispa arpeu minit. Badai ke penalti shootout ke basan ngun ke Uzbekistan ke lalak berpenlim ia ke South Korea dan lain la ke way. Agway pada kejing lekai semi-final ke Iraq Persia ke Japan. Apa pai sya kena kejing lekai ke Iraq kalau yok berpenki jar nengkong tang ha ke minit ke Qatar lengbau Ali Jasim. Badai ha ke kelamin kata Shwa ban kut ke jing lekai ke Japan kalau yok ban siu keliang ya ke Shigul jong ke Iraq. Bad ha ke minit ke Shispa lai ke Iraq kalau yok biang ban tap ya ke gol ke ba lengbau Ujamel. Henry Hashwa ban kot sya ke Shispa arpeu minit Japan kalau yok biang ban tap ya ke gol penyekat lengbau Kumata. Badai lengbau kan ke gol lahap ban pendon kam dan ke penalti shootout. Badai ha ke penalti shootout ke Iraq kalau lak ban pelim ya ke Japan. Agak lekai Champion League Round of 16 Leg 2 hapadeng ke Napoli Persya ia ke Eintracht Frankfurt. Bad gani ke home game jong ke Napoli. Agak Leg 1 ke Napoli ke lalak penpelim da ar lanot. Habas sedang kena ke lekai Omdon ki balak penpenki ja. Badai Shwa benkut ke kelas step kata ke minit ke Sao Peusan plus R. Ke Napoli kalau yok ban tap ya ke gol ke Benengkong ha kena ke lekai lengbau Osimhen. Bad ya ke bol lai rapen bu da Politano. Bad ha ke kelamin kata ke minit ke basan Peulai Saisin Osimhen. Boleh yok biang ban tap ya ke gol ke Baan. Bad ha ke minit ke ban Riu Peuar lengbau ke penalti balakan jat da Usilinski. Ke Napoli kalau yok ban tap ya ke gol ke Balai. Bad ha bukut ke lekai ke Napoli kalau Jobsuk dan lain lanot ha kena ke lekai. Bad san lanot ha ke aggregate. Bad kena ke sin ke Benengkong bahkan Napoli kan yorung sya ke quarter final ha ke lekai Champion League. Agway pat ke lekai ke bakam sumshit ke Real Madrid Persya ke Liverpool. Bad kena ke home game jong ke Real Madrid. Ha ke Leg 1 ke Real Madrid ke lalak berpelimput ia ke Liverpool da san la ar. Bad kena ke lekai ke bajuat bah nang ke ke Liverpool. Apa pai sya kena ke lekai ha ke kelas step Omdon ki balak berpenki jar. Wala da kila persyang berpenki jar. Badai ha ke kelamin kata ha ke minit ke bah nyau Peupra ke Real Madrid ke layok berpenki jar nengkong lengba Benzema. Bad ia ke bol lai rapen bu da Vinicius Junior. Badai lengba kena ke Shigol jong Benzema ke Real Madrid ke lalak penlim ya ke Liverpool ha kena ke lekai. Bad kala job ru lengba ke aggregate dan riu la ke ar. Bad kena ke sin ke bakat kendai nak ke Real Madrid bahkan yorung sya ke quarter final jong ke Champion League.